kera n'uyu munsi ni kuri we uko kera n'uyu munsi ni kuri we tagacu ko guhinduka mawe kayigaragara tagacu ko guhinduka kakugaragaraho tagacu kakugaragaraho iyo uvugane n'umuntu mana we ushirwa ruku bisohoje iyo uvugane n'umuntu data we ushirwa rubisohoje iyo uvugane n'umuntu data we ushirwa ruku bisohoje icyambere ndabwishime sibesha ijambo yivugira ubwayo iri kurikiranya yabihuriwe icyambere ntabwishiresha icya kabiri icya gatatu ijambo yivugira ubwayo iri kurikiranya yabihuriwe aricyo yambwiye ndi mucumba senga irakwizera yukutabesha we aricyo yambwiye ndi mu murimo wayo ubu nizeye yuko itabesha we aricyo yambwiye ndi mu nzozi ndose ubu nizeye yuko itabesha we aricyo yambwiye ndi mu cyumba senga ubu nizeye yuko itabeshewe aricyo yambwiye ndi mu nzozi ndota ubu nizeye yuko itabeshewe aricyo yambwiye tegera mu butayu we ubu nizeye yuko itabeshewe uyu munsi ntiwongere kubura amahoro uruvuga uti Yesu ntabwo wabeshe iri joro ntusizira aye uruvuga uti Yesu ntabwo wabeshe uyu munsi ntiwongere kubura amahoro uruvuga uti Yesu ntabwo wabeshe iri joro ntusinzira sinzira cyane uruvuga uti data ntabwo wabeshe ntabwo Imana yashyizeho n'amatora yayo ngo wenda tubwire ubwoba yuko Mana yayishobora kuganira vuba ikavaho itabishoje ikindi Imana ntabwo yumva amabwire ngo wenda tubwire ubwoba ati ndabizi bambara bizi izuba ntabwo izanikaho ahubwo wishimira ibyo yavuganye nawe agira kwizera yuko itabeshewe ahubwo wishimira ibyo yavuganye nawe agira kwizera yuko itabeshewe ntabwo nzi ibisi ntabwo
Nilimba kwa kando na mwanafunzi uhereze profete Imana bamugisha niko kwiza kwa bire nuko niturangiza gatoya ahita hereza profete uravuga kana naguca dusegera bayitaje nta bintu byinshi Imana bamugisha. Na mwanafunzi moja alikuwa hapo Yafa, jina lake ni Tabita, tafsiri yake ni Doruka. Mwanamke huyu alikuwa kijana matendo mema na sadaka hizo alizozitoa. Ikawa siku moja Tabita akaugua, Doruka alipougua akafa, akafa. Na kwa kuwa mji wa Lida ulikuwa karibu na Yafa, nao wanafunzi walisikia ya kwamba Petro mtumishi wa Mungu yeye iko Lida, wakamutuma watu wawili wakinyenyekea, wakimusi wakisema, Petro, Petro, njoni kwetu, Petro, njoni kwetu, na usikawie Petro, usikawie, usikawie. Petro na kiongozwa na Roho wa Mungu akakubali kwenda nao. Alipofika wakamupeleka huko juu, huko juu ngorofani, akawakuta wajane wote wakizunguka maiti na kulia na kuonesha makazi na zile nguo Tabita alizowashonea bado hatafa. Mmoja akisema nzuri ninavaa ni Doruka aliyenishonea akiwa yuhai. Wengine akisema watoto wangu nguana lazima ni Doruka aliyenishona bado hatafa. Wengine wakipaza sauti na kulia, Tabita, Tabita umekufa, Doruka, si Doruka umekwenda, sasa sisi tumebaki wapi? Petro aliposikia kilio ya wajane akiongozwa na Roho wa Mungu akawatoa nje wote, akaelekea maiti ya Tabita akaomba, Mungu ninayetumikia nakuomba siku ya leo ujitukuze. Nami pakaelekea maiti ya Tabita akamuita, eti Tabita, Tabita amuka. Ndipo Doruka akafungua macho akamuona Petro akainuka akaketi. Ndipo Petro alimupa mkono akamuinua akawaita watakatifu pia na wajane, akamuwapa akiwa yuhai. Kitue kilichofufua mwanamke huyu ni matendo mema
Sema amen. Ahimbazwe Yesu. Uzi ikintu kinejeje nuko nsanze gahunda y'abayumbera atangiye kera ngo bahamagara Petero ngo Dorcas yapfuye. Bagize gute? Ngwino ukore gahunda Dorcas yapfuye. Uryamye mu nzu gute? Dorcas yapfuye. Muvuga ngo amen. Ningaruka nzobabwira ijambo rivuga ngo imirimo myiza n'urukingo rw'urupfu rutunguranye. Imirimo myiza ni vaccine y'urupfu rutunguranye. Muvuga ngo amen. Imirimo myiza, matendo mazuri ni vaccine y'urupfu rwihuse. Umwana afashwe n'umuriro wa 40 nijoro ukamurika gusa icyo akora Imana. Hakika ya Mungu. Sema amen. Ibintu byayangaye byanze ubuzima budabwumva Imana. Sema haleluya. Haleluya. Warangiza ukavuga ngo Mana ariko Mana si Dorcas waido none ngiye abadamu ariko barengeza ibitenge abana ubutura bw'abana ngo ariko Mana ikanzu uku undwaye gute? Dorcas ko ari abanebwe kazi benshi bagomba gupfa. Dorcas afuye Dorcas afuye gute? Sema amen. Amen. Haleluya. Haleluya. Aravuga ngo ndakiniye mukize hagomba gukorwa gahunda. Muhamagare Petero. Abantu bose ntibanganye imbaraga. Tibanganye imbaraga. Sema amen. Tunasema amen. Petro njoni kwetu Petro. Muvuge ngo amen. Kandi nori batera hakika y'Imana. Mugire Imana gutya. Sema amen. Ngo Petro akaelekea maiti. Muvuge ngo amen. Petro akaelekea maiti. Mukazavuga ibintu abantu bageraho niko gukina kandi yavuze ntimukaza mushukira kura mu kara yashize jewe singira bene umwuka avuze ngo tera abantu ikoti ndaritera ukeneye kuri fata arifate ukeneye kuryitwikira agitwikire ukeneye kuri kandagira rikandagire ukeneye kuryisiritaho aryisiriteho ritere nawe rigumira igenda. Hey, muri singirizanye. Muri garure. Muri suye mutere nahiri. Aho. Ritere. Sema haleluya. Bizana. Ibyari bipfuye bizuke mu buzima bwanyu mu izina rya Yesu. Haleluya. Wait.